Vamakwerhu na mpfuxela hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste Mponisi. Avuxeni, kurhula ka Xikwembu a kuve na n'wina. I mfundhisi Chavani wa Soshanguve Central a mpfuxelaka. A hi khongeleni hi sungula ntirho wa ku gandzela hosi. Hosi Xikwembu eka mixo wa sonto ya siku ra namuntlha hi rhandza ku khensa tintswalo ni rirhandzu ra wena leswi hosi wu hi nyikaka swona ku va hi kota ku gandzela hi yingisa rito ra wena. Hosi hi katekise sweswi loko hi yingisa rito leri ha Yesu Kreste hosi Xikwembu nda khongela, amen. Inkomu vamakwerhu hi ri aka the culmination of the month of August leyi yi nga n'hweti ya vaxisati, Women's Month. A hi kumeni rito ra Xikwembu eka buku ya masungulo ya Genesa ku avanyisa ko sungula hi ya hlaya tindzimana tinharhu kusuka eka 23 ku fika eka 28. Rito ra Xikwembu eka Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi. Kutani Xikwembu xiku a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, a ta fana na hina, a ta fuma tihlampfi ta lwandle ni tinyanyana ta tilo ni swifuwo ni misava hinkwayo ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni. Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona, xi n'wi endla a fana ni Xikwembu, xi endla wanuna ni wansati. Xikwembu xi va katekisa xiku eka vona, tswalanani mi andza, mi tata misava mi yi fuma, mi fuma ni tihlampfi ta lwandle ni tinyanyana ta tilo ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni. Leri i rito ra Xikwembu vamakwerhu. Xikwembu a xi katekise ku hlayiwa ka rito ra xona eka sonto ya siku ra namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Yesu Kreste i hosi, amen. Vamakwerhu, loko hi ri karhi hi ri ka sonto yo hetelela ya n'hweti ya August, n'hweti ya vaxisati, Women's Month, ndi navela ku va ni vulavula eka siku ra namuntlha vamakwerhu ku komba timhaka ta nkoka hi tlhelo ra vaxisati, hi ri karhi hi hlangana na mintlhontlho leyi nga kona, ku kota challenge leyi nga kona atikweni ra hina ya gender based violence, laha vaxisati xikan'we na vana in focus va kumekaka va karhi va xanisiwa minkarhi yo tala ehansi ka mavoko ya vanhu va xinuna. Se loko hi languta laha hi nga hlaya kona eka buku ya masungulo, buku ya Genesa, yi hi komba kahle leswaku hi ta kota ku swi twisisa ngopfungopfu hina vatatana, hina va xinuna, hina majaha, hina the male gender hi marito man'wana, leswaku kahle vanhu va xisati do not need to be validated by us as men, because God is the one who has validated both men and women from the very beginning. Tanihi laha hi nga swi vona eka Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Rito ra Xikwembu ri le rivaleni loko ri ku eka hina. Xikwembu xi te a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina. Se ha ri kona kwalano i ku tiyisa kumbe ku komba leswaku munhu wa xinuna na munhu wa xisati i makungu ya Xikwembu. A hi munhu wa xinuna ntsena loyi a nga va makungu ya Xikwembu. Hi marito man'wana ni lava ku vula leswaku munhu wa xisati is not an afterthought ka Xikwembu. Loko Xikwembu xi tumbuluxa munhu kwale ku sunguleni, a xi tumbuluxa munhu wa xinuna na wa xisati, leswi vulaka leswaku kwala misaveni hi hanyaka kona, ngopfu hina vanhu va xinuna, hi nga tikumi hi swi teka onge hina vanhu va xinuna hi fanele kumbe hina timfanelo ta ku endlela vanhu va xisati favor. A hina wona matimba malamo, hi ku loko hi langutisa Xikwembu xi vula kahle xi ri munhu ku nga ri munhu wa xinuna ntsena, munhu u ta fuma tihlampfi ta lwandle ni tinyanyana ta tilo ni swifuwo ni misava hinkwayo ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni, leswi kombaka leswaku kahle munhu wa xinuna a nga na responsibility ya ku va a fuma munhu wa xisati. Va ri vambirhi, munhu wa xinuna na wa xisati, vona va nyikiwile matimba ya ku fuma
swilo hinkwaswo leswi nga tumbuluxiwa, leswi vulaka ku all creation yi le hansi ka munhu wa xinuna na wa xisati. Kahle loko ya langutisa eka verse 27 hi laha swi vonaka rito ra Xikwembu ri ku Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona, xi n'wi endla a fana ni Xikwembu, xi endla ni wanuna ni wansati. So hi laha hi swi vonaka leswaku wanuna ni wansati loko Xikwembu xi tumbuluxa xi va tumbuluxile hi siku rin'we. Na swi tiva leswaku nkarhi wun'wana nga va na swivutiso ku le ka Geneza chapter 2 loko se ku hlamuseriwa hi timhaka ta loko Adamu a ta i timhaka tin'wana teto kahle i detail ya leswi Xikwembu xi nga tirhisa swona. Ni ngo lava ku vula ku loko hi nga ti vutisa a hi tekeni vana a mutini, loko ndyangu wu ri na vana kumbe vambirhi kumbe vanharhu kumbe mune wa vona, doesn't matter the number, u nge vuli u ku lowo hetelela wa rikotse a nga na nkoka ku fana na wa mativula. So i ku vula sweswo ku loko ku rhange ku tumbuluxiwa Adamu ivi xi n'wi hetlerisa Xikwembu xi tumbuluxa Eva, a swi vuli leswaku Eva a nga fani na Adamu hikuva Xikwembu xi tumbuluxile wanuna ni wansati. So hikwalaho vamakwerhu lava nkarhi wun'wana va kumekaka va karhi va involve ka ku xanisa vanhu va xisati. Ka n'hweti leyi ya August loko yi karhi yi fika makumu, a hi tlheleleni ka Xikwembu hi ya twisisa leswaku munhu wa xisati wa fana na munhu wa xinuna, i tumbuluxiwile hi xifaniso xa Xikwembu, tanihiloko wanuna a fana na Xikwembu na munhu wa xisati i fana na Xikwembu. So hikwalaho ka sweswo vamakwerhu ni vula sweswo leswaku a hi tlheleleni emasungulweni, a hi tlheleleni ka Xikwembu hi ya twa Xikwembu leswaku xi ri yini hi vuxaka bya hina hi ri vanhu va xinuna na vanhu va xisati, leswaku hi ta kota ku va hi komba rirhandzu leri Yesu Kreste a vulaka leswaku hi fanele ku rhandzana hi rona, hikuva u vula sweswo Yesu Kreste leswaku rhandza munhu kulori ku kota loko u ti rhandza. Se loko hi ti rhandza hi ri vanhu va xinuna hi fanele ku rhandza vanhu va xisati hikuva na vona va na moya wa Xikwembu lowu xi nga huhutela ka munhu loko xi n'wi tumbuluxa. Kutani rito leri a ri hi katekisi eka n'hweti leyi ya August leswaku swi nga heleli ka n'hweti ya August ntsena, kambe minkarhi hinkwayo hi va vanhu lava va tekelaka timfanelo ta vanhu va xisati enhlokweni, hi va rhandza hi ndlela leyi faneleke leswaku na hina hi ta kuma rirhandzu leri kufumelaka kusuka eka vona. Hi dzunisa Xikwembu, hayi Yesu Kreste hosi Xikwembu. Ni vula sweswo leswaku a hi amukeleni leswaku munhu wa xisati wa fana na wa xinuna hikuva hinkwerhu hi tumbuluxiwile hi Xikwembu. Yesu Kreste i hosi. Amen. Hosi ni rhandza ku khensa leswaku rito leri lava va nga ta ri twa a va ri amukele ri huma eka wena ekaya tilweni, va dzunisa wena Xikwembu eka n'hweti leyi ya August hi karhi hi tsundzuka ku xixima ni ku rhandza vanhu va xisati tanihi vanhu lava na vona va nga xifaniso xa wena Xikwembu lexi hanyaka. Hayi Yesu Kreste hosi na khongela. Amen.